Saya slotter. Saya penggemar PG Shop. Masin teman skater-skateran naran. Wah ngetes seket. Gimana nih modal dia? Tak demi habis kepek nih, tebum, dar. Tebing terus no 75 kadang-kadang tak 1.000 no. Mak lecen. Dia narang apa rebi? Pokom tebing sekali aja dene harapan Malik. Menurut tak sawah cobaan. Percuma. Ini ada Mr. Fahmi, ini ada Mbak Ditok. Ada Mr. Fahmi, ada Mas Karya Malik. Ada Mas Risma Musik. Ada Mas Peluter. Aja kenal kiu dia. Ada Mas Gemuk milih lamparan Pira. Hei, Jangan lupa daftar situs Aladin 138 gacor. Main di PG Shop Mahjong West 2. Ada Mas Lutfi di sini. Ada Mbak Johana Re. Kastelpi. Dua puluh pira baru store. 27. Jangan lupa di subscribe ya Aku kurang isolasi channelnya